Ngiyabingelela kwelihle nelinamandla igama lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Ngifisa ukuhlanganyela nje nabenkosi isambulo ngokuthi ngubani uNkulunkulu. Ngubani uNkulunkulu? Ngoba John 4 verse 22. Ngoba John 4 verse 22 lithi iBhayibheli, nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Inkulumo le yakhulunywa inkosi uJesu kumama waseSamariya ukuthi bona bakhuleka kuNkulunkulu abamaziyo, kodwa bona amaSamariya akhuleka kuNkulunkulu angamaziyo. Kubalekile nathi mntaka baba ukuthi simazi uNkulunkulu esikhuleka kuye nesimkhonzayo, ukuze in a long run ekhambeni kwethu singeke simthuke, simbuze ukuthi ukuphi. Awaveli lawo ma-question kwikholwa uma limazi uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abamaziyo uNkulunkulu bayaphikelela, benza okungamandla nokumangalisayo. Ungubani uNkulunkulu? uNkulunkulu uyi-office. uNkulunkulu uyi-office. Le office kaNkulunkulu khona uNkulunkulu uBaba, khona uNkulunkulu iNdodana uJesu, bese kuba khona uNkulunkulu uMoya Ngcwele. uNkulunkulu, igama elithi uNkulunkulu limele i-office. Kule office khona uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu iNdodana, inkosi uJesu, bese kuba uNkulunkulu uMoya Ngcwele. I-reference siyithola kuGenesis chapter 1 verse 26. Lithi iBhayibheli, uNkulunkulu wathi masenze, i-office lonke lathi masenze, uNkulunkulu uBaba, uNkulunkulu iNdodana noMoya Ngcwele, masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze, babuse phezu kwey'nhlanzi zolwandle ney'nyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke ney'lwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze. uNkulunkulu uyibonakalisile ngey'ndlela ey'hlukaneke, uyivezile ngey'ndlela ey'hlukene. Okokuqala, uNkulunkulu uBaba noNkulunkulu iNdodana inkosi uJesu bahlezi ezulwini njengoba sikhuluma nje. Indawo yabo yokuhlala kusezulwini. uNkulunkulu uBaba uhleli ezulwini noNkulunkulu iNdodana kwesokunene sikaBaba. I-reference siyithola encwadini yesambulo isahluko 5 verse 9 to 10. Revelation 5 verse 9 to 10. Lithi iBhayibheli, ahlabelela igama elisha, shuthi idalwa zezulu ney'ngilosi, ahlabelela igama elisha athi, ufanele wena ukuyithabatha incwadi yokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa. Wayekhuluma ngenkosi uJesu, yahlatshwa yafela izono zethu. Wabathengela uNkulunkulu ukuthi ngokuhlatshwa kwakhe ngegazi lakhe wasithengela kuBaba uNkulunkulu. uJohane wayezama ukuchaza lokho la. Wasithengela uBaba uNkulunkulu ngegazi lakho, avela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe, wabenza baba ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uBaba wethu, babuse emhlabeni. Okwesibili, kumele siqonde ukuthi uNkulunkulu uMoya Ngcwele uhlala kithi, thina esisindisiwe ngomusa kaNkulunkulu, esamukela inkosi uJesu. uMoya Ngcwele uhlala ebantwini. uNkulunkulu uMoya Ngcwele uhlala ebantwini abamukele inkosi uJesu ngokusizwa uNkulunkulu, abantu abasindisiwe. I-reference siyithola kuJohane 1 verse 12 kuya kuverse 13. Lithi iBhayibheli, kepha bonke abamamukelayo abapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, laba abakholwa egameni lakhe, abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Wonke umuntu owamukela inkosi uJesu wamukeliswa uMoya Ngcwele. Eyesibili, kwabaseRoma 8
verse 9, kwabaseRoma 8 verse 9 lithi iBhayibheli, kepha nina anisenyameni kodwa nikuye umoya, uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, umoya oyingcwele, lowo akasiyo owakhe, akasiyena okaNkulunkulu, akasiyena okaBaba nokaKristu. Ungubani uNkulunkulu? Lokho kuzosisiza, ingxenye yokuqala le part 1, kuzosisiza kuya phambili ngokusiza umoya oyingcwele ukuthi sikwazi ukuvuleka amehlo ethu akhanye, ukuqonda kwethu kukhanye, ukuze kuzoba lula ukumkhonza uNkulunkulu. Noma zifika izimo, noma kufika ney'mpilweni zethu, simthuke uNkulunkulu ukuthi ukuphi, ungubani, sekwenze njani. Onke lawo ma-statement avela uma singakamazi uNkulunkulu, avela uma singakamazi, singakamqondi, kodwa simkhonza ngoba sizwile ukuthi uyakhonzwa. Siya endlini zokuhlanganyela emasontweni, siyathandaza, siyafunda iBhayibheli, kodwa simazi. And impilo izokuthesta lokho ukuthi siyamazi uNkulunkulu. Kodwa siyambonga-ke uNkulunkulu ngomoya oyingcwele osiphe lesambulo, sizos-unfolda-ke ukuya phambili ngokusiza umoya oyingcwele. I pray uNkulunkulu asandisele ukuqonda iy'ndlela zakhe egameni leNkosi uJesu.